Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire ko mwahisemo Isezerano TV. Inshuti zacu ziri i Burundi, abari muri diaspora mwese ndetse n'abari hano mu Rwanda, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ntabwo nirangikije n'abandi bose bumva ururimi tuvuga bashobora kuba bari mu bindi bihugu bitandukanye. Umunsi nasuye Relax Life Center, murabizi bajya badufasha mu biganiro by'ubuzima. Twishimiye ko bongeye kutwakira. Murakoze cyane, turabakiriye hano mu kigo cyacu cy'ivuriro Relax Life Center. Amakuru yanyu muri Relax Life Center? Turaho, turashima Imana. Reka abadukurikiye bagirwa umugisha wo kumenya ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Hagiye kubana n'umuganga w'inzobere muri iki kigo cy'ivuriro Relax Life Center witwa Uwizeye Jean Marie Vianney. Uwizeye Jean Marie Vianney umuganga mu kigo cya Relax Life Center. Yego Jean Marie Vianney, uyu munsi nk'uko abakunzi bacu bajya babidusaba, bari badusabye ko tuzaganira ku ndwara ya trichomonas. Ubundi trichomonas ubundi ni iki mbere ya byose? Murakoze cyane. Nk'uko dusanzwe dutanga n'ibiganiro bitandukanye ku ndwara zitandukanye, ni byiza cyane ko uyu munsi rero dusobanurira abakunzi bacu kuri iyi ndwara ya trichomonas, aho unasanga ari indwara igenda ica ibintu hirya no hino, ugasanga ni indwara abantu benshi bahura nayo, ariko kubera batazi iyo ndwara ngo itera ite, iyo ndwara ibimenyetso ni ibihe, ese ni ibiki biyiranga, reka wenda dutangire dusobanurira abantu iyi ndwara ya trichomonas. Iyi ni indwara rero ishobora kwandura ku mugabo cyangwa se ikashobora no kuba yafata umugore. Reka wenda duhere kuri bimwe mu bimenyetso biyiranga. Ahangaha wenda reka duhere ku badamu. Hari ukokerwa mu gitsina, ugasanga umuntu arokerwa mu gitsina ariko ntamenye ikibitera. Niba umuntu yokerwa mu gitsina, bisobanura yuko atangira no kugira ubushye hagati y'amaguru. Iyo ngicyo ni ikimenyetso kimwe kigaragaza ko uwo muntu yatangiye kurwara iyi ndwara ya trichomonas. Twihuse, cya kabiri, hari ugushima mu gitsina. Umuntu akumva agize atandaso yo kumva ashaka kwishima mu gitsina kubera uburyaryate. Umuntu wese wakumva afite icyo kimenyetso amenye yuko yatangiye kwatakwa n'iyo ndwara ya trichomonas. Gatatu, hari ukugira udusebe. Niba umuntu yishimye mu gitsina, bigaragara yuko azagira udusebe mu gitsina. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu yatangiye kwandura iyo ndwara ya trichomonas. Ikindi kimenyetso simusiga, hari ukuzana ibintu by'umweru mu gitsina. Ibintu by'umweru mu gitsina biraza, uko bigenda bitinda bikagenda bihinduka, bigenda bihindura ibara, ugasanga noneho bigiye bibikigina, noneho bigasohoka bihumura nabi nk'amata yapfuye. Ibyo rwose ni ikimenyetso kimusiga ko uyu muntu aba yaramaze kwandura iyi ndwara ya trichomonas. Hari ugasanga imihango irahindagurika. Guhindagurika kw'imihango nabyo ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu afite indwara ya trichomonas. Ubundi mu buzima busanzwe hari igihe usanga umuntu afite imihango idahindagurika, imihango imeze neza, ariko iyo itangiye guhindagurika nta yindi mpamvu igaragara, umenya yuko uyu muntu yatangiye kugira iyi ndwara ya trichomonas. Hari ukuribwa nanone mu gihe cy'imihango. Ugasanga umuntu araribwa mu gihe cy'imihango, rimwe na rimwe imihango ikanatinda kurangira. Iki gihe rero ikarenza iminsi 3, igafata 4, igafata 5. Icyo gihe nabwo iki ni ikimenyetso kimusiga yuko uyu muntu afite iyi ndwara ya trichomonas. Hari ukwihagarika nanone. Umuntu akihagarika inka ari nkeya, izindi zigasubirayo, ariko ari nabwo nyine yokerwa hariya mu myanya y'ibanga. Aha naho ni ikimenyetso cy'uko umuntu arwaye iyi ndwara ya trichomonas. Ahangaha hari ku badamu. Ku bagabo wenda twihuse, ku bagabo naho usanga umuntu afite utuntu tuduheri tugenda tugaragara ku mutwe w'igitsina. Aha naho umenya yuko uyu muntu yatangiye kwatakwa n'indwara ya trichomonas. Hari ukwihagarika nawe akaribwa, inkari zikagenda izindi zigasubirayo, akanokerwa mu gitsina. Iki nacyo ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu afite indwara ya trichomonas. Aha nanone ku bagabo ikizabibabwira, uzaryama nibucya mu gitondo usange ku mwenda wawe w'imbere hariho utuntu tw'umweru tugenda tugaragara. Rimwe na rimwe ku batabizi batangira kugira ubwoba ngo ni imitezi ni ibindi, ariko ahangaha naho ni ikimenyetso ku bagabo cy'indwara ya trichomonas. Ndakeka rero muri iki kiganiro twari tumaze kuvuga hano kuri ibi bimenyetso. Sinze niba hari ikindi abakunzi bacu bifuza nabo kuba bamenya, wenda tugakomeza tugenda tubasobanurira. Wenda mbere yuko twinjira ku gitera iyi ndwara, ibimenyetso wavuze, igihe cyose umuntu abibonye ahita biba ari simusiga ko ari trichomonas afite cyangwa bishobora guhura n'iby'izindi ndwara?
ahangaha ibi bimenyetso iyo ubibonye kimwe muri ibi cyangwa bibiri, kuko ibi bimenyetso ntago bizira rimwe, hari ikimenyetso gishobora kubanza ikindi kigakurikira n'ikindi kigakurikira, ariko igihe cyose ubonye kimwe muri ibi bimenyetso ugomba kumenya yuko ufite iyi ndwara ya trichomonas. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo tuba dutanga n'ibi biganiro, ukibona iki kimenyetso wakwihutira kwegera iki kigo Relax Life Center tukagufasha. Noneho ni iki gitera rero iyi ndwara ya trichomonas? Urakoze cyane kuri iki kibazo cyiza abantu benshi baba bakibaza, ese koko niki gitera iyi ndwara ya trichomonas? Iyi ndwara ya trichomonas ahanini iterwa n'ihuriro ry'abantu muri za toilette, tuvuge wenda mu bwiherero, aho abantu bahurira usanga iyi ndwara ya trichomonas ikunda kuhandurira. Dufashe nk'urugero ku mudamu waba urwaye iyi ndwara ya trichomonas, agiye kuri toilette arihagaritse, nk'uko twese tuzi neza yuko imyanya y'ibanga y'abadamu ari imyanya yagutse. Niba rero yihagaritse, hari inkari zizajya hejuru y'ubwiherero, undi naramukaje automatically ako kanya afite guhita yandura iyo ndwara. Bitewe n'iki? Ziriya nkari ziba zifite ukuntu za mikorobe zigenda zizamuka muri evaporation. Noneho zazamuka, wowe ukiza ukajyaho, nawe ako kanya uzandura iki? Uzandura indwara ya trichomonas. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, hari abantu bafite akamenyero ko gufura imyenda y'imbere, cyane cyane ku badamu, agafura imyenda y'imbere ayifurishije amazi atari meza, amazi adatetse, noneho ugasanga ahubwo anayanitse. Ikindi gikabije, kuyanika ahantu hatari izuba, yarangiza akafata wa mwenda akawambara, hari mikorobe zasigaye kuri wa mwenda, bivuze ngo azahita yandura iyi ndwara ya trichomonas. Ikindi gikunze kubaho no mu ngo usanga bibaho, ari nabyo tugenda tugiraho n'abantu inama, cyangwa se no mu bigo by'amashuri, ugasanga umuntu yihanaguje eswime, ayihereje undi arayihanaguje, ayihereje n'undi arayihanaguje, ayihereje n'undi arayihanaguje, kandi umwe muri abo niyo yaba afite indwara ya trichomonas, ako kanya n'abandi babasha guhita bandura iyi ndwara ya trichomonas. Ibi ngibi byose ni bigenda bitera iyi ndwara ya trichomonas. Ikindi hari nibi twavugaga bijyanye no kwihanaguza, hari no gutizanya. Sinzi niba iyo ngeso abanyarwanda baba bakifite, tugenda tunihanangiriza n'abantu, ugasanga umuntu yambaye umwenda w'imbere, undi arawufashe nawe agize gute? Arawambaye. Ibi ngibi rwose ni bibi cyane, kuko indwara ya trichomonas ni ubu buryo igenda yanduramo. Reka tugaruke inyuma gatoya turebe, sinzi niba uri budufashe, turebe ngo ingaruka z'iyi ndwara ni izihe. Ingaruka z'iyi ndwara, wenda hagati yo ho gatoya ngarutse inyuma gato kugira ngo ngaruke kuri izi ngaruka z'iyi ndwara, nagira ngo mubwire ko ibimenyetso ku bagabo kuri iyi ndwara bidakunze guhita bigaragara. Usanga umugabo ashobora kumara umwaka, akamara imyaka 2 ibimenyetso bitaragaragara, ariko icyo twashimangira nuko igihe cyose umugabo aramutse abonye ikimenyetso kimwe ku mudamu cy'iyi ndwara ya trichomonas, agomba kumenya ko nawe iyi ndwara yayanduye. Niyo ngo ku bagabo niho ibimenyetso bitinda kugaragara, ku badamu bishobora kugaragara mu cyumweru, mu minsi 3-4, ariko ni ukuvuga ngo ku bagabo bitinda kugaragara. Umugabo ashobora kubana n'umugore, umugore afite iyi ndwara, ariko umugabo ibimenyetso bihita bigaragara, ahubwo bigenda bigaragara nyuma y'uko hari ingaruka zigenda zigaragara tuza kubona ahangaha. Ariko ku bagabo ntabwo bikunze guhita bigaragara, ariko bivuze ngo igihe yahuye n'umuntu n'ubundi yirwaye, ako kanya nawe n'ubundi aba yaramaze kuyandura. Reka tugaruke rero ku ngaruka z'iyi ndwara ya trichomonas, cyane ko twibutsa abadukurikiye ko ariyo turiho tuganiraho kuri uyu munsi. Ingaruka z'iyi ndwara ya trichomonas tuvuze wenda ku badamu, hari ukubura ubushake mu gihe cy'amabanga y'abashakanye, kubura ubushake. Ugasanga umudamu naho umugabo yashaka kugira ngo bakore imibonano mpuzabitsina, ntabwo umudamu yumva bishaka, byanaba bikaba ari uguhatiriza iminsi 2-3 n'ukumva yakubita n'icyumweru atashaka kugira ngo abe yakora imibonano n'umugabo bashakanye. Izi ni ingaruka z'indwara ya trichomonas, kubura ubushake. Iyindi ngaruka hari ukubura amavangingo. Umudamu ugasanga mu buzima bwe ntajya agira amavangingo, akibaza ati ibi bintu ni ibiki, biterwa n'iki? Ariko wareba ugasanga biterwa n'indwara ya trichomonas, kuko iyi ndwara iyo yivuje ni indwara ikira, kandi ibi byose n'izi ngaruka byose birarangira. Hari ukubura amavangingo. Hari n'indi ngaruka rero, guhindagurika kw'imihango. Imihango ishobora kuba yari iri ku murongo, imihango imeze neza, ariko nyuma y'uko amara kwatakwa n'iyi ndwara agatinda no kwivuza, ugasanga imihango
iragenda ihindagurika. Ibyo rero nta wabitindaho, bishobora gutera ubugumba, ugasanga umuntu yarabyaye rimwe ariko bwa kabiri noneho ntago abashije kubyara, ntagasamye, ukibaza ngo ni ibiki, ni iyi ndwara ya trichomonase bimaze kumubaho karande. Ashobora rero no kugira amahirwe, reka tubyite ngo amahirwe yo gusama, ariko yasama yabyara akabyara umwana utuzuye. Mujya mubibona abantu babyara abana batuzuye, ugasanga umwana wa mbere ni muzima nta kibazo afite, ariko wajya kuri uwa kabiri ugasanga uwo mwana afite ikibazo. Ahangaha ari igihe aba yarasamiye muri icyo kibazo cya trichomonase. Kwangirika tw'udusabo tw'intangangore, ahangaha udusabo tw'intangangore natwo turangirika bitewe n'izi ngaruka n'ibi byose by'iyi ndwara ya trichomonase. Ndumva ahangaha ku ngaruka ku bagore umuntu yagarukira aha, ibindi byose tugenda n'ubundi tubisobanura, n'abatugannye turushaho kubasobanurira. Ku bagabo rero, kubura ubushake mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, umugabo nawe ugasanga urazi umudamu aba yaravuye iwabo, yaryaga yaryamaga, ariko ikiba kimuzanye abaje kugira ngo abyare yororoke. Ugasanga umugabo amaze umunsi umwe, iminsi 2, 3, 4 nta kintu abaza umugore. Ibi ngibi nabyo bisenya ingo rimwe na rimwe. Rimwe na rimwe ugasanga umwe aratekereza ko umwe amuca inyuma akajya ahandi n'ibindi, ariko umugabo kwanza afite iki kibazo cy'indwara ya trichomonase nawe abura ubushake. Rimwe na rimwe yanagerageza ugasanga ni umunota 1, 2, ariko bwa kabiri ugasanga wapi. Ugasanga umugabo niba aryamye mu buriri ameze nk'uruhinja cyangwa ameze nk'umwana. Tugira inama abantu bakaza bakatwegera mu kigo Relax Life Center, tukagira gute tukabafasha. Hari ukwangirika tw'udusabo tw'intangangabo two bita prostate. Prostate nayo irangirika bitewe n'iyi trichomonase, aho usanga intanga zishobora no kuza ukatubona ariko tukaza ari ibihuha. Ushobora kubaho ariko udashobora gutera inda. Byaramuka binakunze ugasanga naho ubyaye umwana utuzuye. Ibyo nabyo birajyana n'ubugumba. Ibi byose ni ingaruka ziza haba ku bagabo ndetse no ku bagore by'indwara ya trichomonase. Mu by'ukuri urumva ko ari indwara ikabije kandi abantu bakwiye gukurikira ibi bintu rwose. Hari ukuntu abantu babifata nk'ibintu byo kukeresa, ariko iyi ni indwara ishobora gutuma n'urugo rusenyuka. Aho hari ku ngaruka twagendaga tubasobanurira. Yego. Aha noneho inama mutanga rero ku bigendanye n'indwara ziba ari izihe? Urakoze cyane. Ni nacyo kintu twashyize imbere nk'ubu ngubu muri iri vuriro Relax Life Center. Abantu batugana tubagira inama, dufite ubujyanama butandukanye, cyane cyane abantu bafite izi ndwara tubagira inama ku bintu bijyanye n'imirire. Tubakorera imbonerahamwe y'imirire, kuko turabanza tukareba bakeneye iki dukurikije uburwayi bafite. Ese icyo babura ni iki, noneho icyo bagomba kwirinda cyo ni iki. Tukabakorera imbonerahamwe ijyanye n'ibyo kurya dukurikije ikibazo umuntu afite, cyane ko dufite za mashini hano zitandukanye. Ntabwo tuvurira mu kirere, turabanza tukareba ibimenyetso, tukareba ubukana bw'indwara, tukareba icyiciro indwara irimo, tukagerageza kubafasha, tukabagira inama dukurikije imbonerahamwe tubakorera y'imirire. Ahangaha ntabwo nabura kubabwira kurya imbuto, sinabura kubabwira kunywa amazi menshi kandi meza, no kurya imboga, indimu, za tungurusumu n'ibindi. Ibi byose ni ibintu tugenda tubagiraho inama. Aha rero ariko nanone sinzi niba ahangaha nashubije neza, niba abantu babashije kubisobanukirwa neza, ni inama tugenda tubagira. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, hari n'icyo ikigo Relax Life Center ifasha umurwayi utugannye. Ndumva twabijyaniranira hamwe n'inama, kuko ubwo ni igihe umuntu yatugezeho tumukorera iki. Nicyo nabingiye kwibaza, mwebwe hari icyo mushobora gufasha umuntu ufite icyo kibazo cya trichomonase cyangwa se wiyumvamo ibyo bimenyetso? Urakoze cyane. Iki kigo turi inararibonye, tumaze igihe, abantu benshi bamaze kutumenyera, namwe tugiranye ikiganiro igihe kinini, abantu baradukurikira kandi twarabibonye ko baranitabira bakaza tukabafasha. Rero tubafitiye imiti yizewe, imiti ivura iyi ndwara ya trichomonase. Imiti turayifite, ni imiti dukoresha, tukaba twabaha imiti ibafasha kugira ngo iyi ndwara ya trichomonase irangire, kandi ubuhamya burahari yuko iyi ndwara irakira burundu, umuntu agasubira ku murongo, ubuzima bukongera bugakomeza. Ikindi nanone cy'akarusho ni uko Relax Life Center igutegurira nanone imbonerahamwe y'imirire bijyanye n'ikibazo ufite. Nicyo bita nutrition therapy.
iyi nutrition therapy ni uburyo dufasha umuntu, kuko nubwo tuvura abantu tukabaha imiti ariko dufite n'imbonerahamwe nayo ijyanye n'imiti n'ibyo kurya. Buriya mu byo kurya nabwo hari uburyo dufata imiti ariko nanone tukabategurira n'indyo yuzuye bijyanye n'ikibazo umuntu afite. Relax Life Center igufitiye kandi hydrotherapy. Iyi hydrotherapy ni machine dufite kabuhariwe yizewe mu gukemura ibibazo by'indwara zijyanye no mu myanya y'ibanga. Izi ndwara zo mu myanya y'ibanga dukoresha ni machine umuntu agenda akaryamamo, iyo machine ikagufasha kugira ngo icyo kibazo kigire gute kirangire. Si ibyo gusa rero, Relax Life Center dutanga n'inama z'umwihariko ku muntu watugannye, ntago agenda gutyo, tumuha inama dukurikije ikibazo afite, igihe akimaranye. Dutanga inama zitandukanye, tukamuganiriza, tukamugira inama y'uburyo ikibazo cye gishobora kurangira. Ariko ibyo byose twifashisha abaganga b'inzobere iki kigo gifite, ndetse na za mashine zitandukanye tugenda dukoresha. Murakoze ku bw'ibyo, ku busobanuro muduhaye. Umuntu ashobora kuba yumvisha iki kiganiro ariko ari hanze y'igihugu, akibaza se ko ibintu mbyumvishe nabasha kugira gute kuri aba bantu bakaba bamfasha, ariko akaba adafite ubwo buryo bwo kuba yagera hano kuko atari mu gihugu. Se uwo muntu hari uburyo mushobora kumufasha we? Uyu muntu udukurikiye wenda ari hanze y'igihugu akibaza ati se nazagera gutaha ahantu n'ibindi wenda niyumvamo bimwe mu bimenyetso bamvuze cyangwa se n'izindi ndwara, wenda ashobora kuba afite n'ubundi burwayi ashaka kubagisha inama. Murakoze cyane. Ahangaha rero dufite nimero ya telefone, ni nayo nimero yacu ikaboneka no kuri WhatsApp. Ahangaha umuntu abasha kutuganiriza tukaba dushobora kuba twamugira inama. Wenda reka mbere no kuba ari mu gihugu batari hafi hano dukorera. Niba umuntu ari mu gihugu, tuvuga umuntu ari Nyamasheke, tuvuga umuntu ari ahandi hantu kure, uwo nguwo ashobora kuduhamagara kuri nimero tugiye gutanga tukaganira, ndetse ashobora kutubwira uko ameze, tukabasha kumva uko ameze, dushobora kumwohereza imiti ikamugeraho. Ariko uri hanze nawe ashobora kutuganiriza kuri iyi nimero ya 0788 30 23 68 0788 30 23 68. Iyi nimero yacu iboneka hose kuri WhatsApp, iyi nimero ibonekaho. Aha rero umuntu yatugisha inama, yatuganiriza, niyo yaba ari hanze y'igihugu umuntu ashobora kumufasha bigakunda. Enda ndiho ngana ku musozo, biba byiza niyo turangiye abantu aho dukorera. Iri vuriro rero Relax Life Center dukorera hano Kimironko, umanuka umuhanda wose usa nk'ugana mu izindiro hafi yo kwa Mushimire, uruhande neza rw'urusengero rwa Four Square Church. Urwo rusengero uhageze neza ukareba haruguru y'umuhanda, naho ngaho dukorera, kandi dukora iminsi yose uhereye ku wa mbere ukageza ku cyumweru. Twabwira rero abakunzi bacu bagiye batugana n'abandi batwumvise uyu munsi kuba baza tugafatanya, kuko burya amagara araseseka nayorwa. Yego. Muganga Jambo rero turagushimiye ko wemeye kuduha umwanya kugira ngo tubashe kuganira. Reka kandi dushimiye n'abadukurikiye ibiganiro byacu byanakagaruka. Ubwo nihagira uwukenera izo zimwe muri izo service cyangwa se yumva ubuzima bwe butameze neza, n'ubundi nizera ko yaba contacta kugira ngo we mwamufashe. Ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom shalom.